Jobona ke lapha yena ke Tinklentini ke yena ke uRonaldo lena vimba kahle kakhulu ke kule insuku yena ke ulena khona ke emuva uCardoso kanti ngapha ke uLihlapha udlala ke left back muhle kakhulu awu uBrighton Ndlovu madoda aqina Bawothi udlala kahle kakhulu ke lapha ke emuva kanti ke khona ke ijuba lakhe uVusi umfo kaMncube kanti nangapha ke kanti ngapha kumasanda bana namhlanje ke 18 yena ke uDennis Onyango ukhona ke emuva ukukigeni bena lapha ke ulunga ngapha ke ku left back kanti ke uNdamane umdlalo ke wakho oqala ke namhlanje la yona ke iMamelodi Sundowns muhle umkhulusi embukele lapha ke yona imidfielder likhona ke ijubane elakhe uRenasi lapha ke phambili yona ke iMamelodi ngoba ke iSundowns iyadlala ke noStana neAl Hilal Sungana tana ke ibhola ke mbukele la ePeter Mokaba Stadium Betway Premiership lisegazini forever Sikukulu bafaka amathe zabovu kanti ngapha ke amasanda wana sibeke bazofaka bani yona ke lapha ke Sikukulu United njengobona ke la foul ke hayi lapha ngazi indaba lengazange liphakame iduku nala liyafuna yellow card la njengobona ke isikele inyawo kusala ngemuva uyalibamba futhi lapha yena ke mbukela uNdamane they foul kodwa kuwe nambukela mhlawumbe ukuthi ubone kanjani kodwa ke hayi ungaphawuli ngokufavor njengobona phumula ngaphandle ke uMathimbe Cardoso Sema manje yena ke uLeon Sifika bami iphuma ke thina singena lapha ke uReynolds zama ukushaya uReynolds goal kick ithuba lokwenza ke ushintsho iSikhukhune United angena ke lapha yena ke uyamba Jobo lapha yena ke uRenas bese ke ibhola ke uyalikheva lapha kodwa ke ibhola lapha Sifema lapha ke uRenas unethuba lokukhasela ke uRenas ushaka iphotola ngapha ke Leon usebenza ugoalkeeper wasebenza ugoalkeeper lapha yena ke lena owaya ke lapha ke mbukeli Jobo lapha ke ujike kahle ngapha ke angazi indaba afaka unyawo lapha ke uCardoso ibhola ngalithole Jobo ke ufaka uright ngapha ufaka uleft lapha kungenani Kodwa sebenza lapha yena ugoalkeeper uLeonardo sibheke lengeza ngapha ke uCardoso Weliphakamisa ke uCardoso belivimba ke ibhola ke lapha ke sibheke lapha ke ku midfield Jega mnandi ke uSalis Mkhulisi pasa kamnandi overlap ngapha ke Murena sibheke manje ke thuba ke Silvans ke ngapha ke nale ke thuba corner kick la ePeter Mokaba Stadium ay benge ke offside kahle ke usiwela la kodwa sebenza lapha yena ugoalkeeper uLena itala ke corner kick Batona corner kick una ke Masanda 1 Weliphakamisa ke Mkhulise ugoalkeeper ayiphoyinta ngesibhaka kodwa akaswele bake ingozi Murena goal kick phakama ke iduku athiyo ke free kick isimanga bayinikeza ke iSikhukhune United umangela yena ke uLeon uNompempe ukhipha yellow card inikeza ke uLeon bathathu manje abadlali beSundowns banamelo uTholo lahlela ibhola ngaphandle ngijajile njengobona ke uLeon lapha ke bezabalaza lapha ke uLeon kodwa ke lapha ngazi indaba uNompempe anikeze ke free kick iSikhukhune ngoba ke ibhola liphethe lapha yena ke uLeon Speranske corner kick eyamasanda 1 ibhola liphakamisa ke ugoalkeeper timba ngasibhaka ngabe uyabamba ke lapha ke yina ke uLina besifika manje ke hamba phekile musu wasebenza uDennis Onyango madoda wasebenza ngempela ke uDennis Onyango lapha ugoalkeeper ke wake Sundowns edlala njengesweeper mbukeli indaba athetha kangaka uCardoso ebenchini
hey lapho sebenzile uNompempe ukhipha yellow card. Hey kwenze njani kanti? Hey uCarlos no coach nathola ke yellow card uCarlos. Babi lothola ke lapha ke ama yellow card. Nakhona le gola se-Uganda ke wathinteka lapha yena kuDennis Onyango. Thina beshayiwe lapha ke kuyona kuyaFCON. Bheka manje ke Matthews. Nalake ithuba sebenza ugoalkeeper. Bemvini. Njengobona ke lapha yena kuMatthews. Kodwa sebenza phela ke uLina. Emvimba ke uMatthews lapha. Umgadi ke wayo ke Sundowns. Adams. Resinho. Nalake ithuba leSundowns ke tena siyeka mnandi ke Matthews. Sebenza ke ugoalkeeper khona chick. Eyawo ke amaSundown ke thitheke ikhona ke yesine. Ngempela ke angathi uzungeza izandla manje na Elena. Ukufuna bamkhiphele ngaphandle. Ubona sebenza ngempela ke lapha yena ke mbukeli. uJohannes Santos 05. Sibeba yena ku Resinho. Ushaya cross ke Resinho. Zama ukuthathuka ke Peter Shalulile. Goal kick. Is to Tukune United. Premier League. Modib. Uthola ngapha ke Matthews. Nalake ithuba leSundowns uthola lapha ke goal. Ball phambi Makhanda. Goal kick. Kodwa ke draw ngapha ngicabanga umthokozisa lapha yena Eric Tinkler. Uthola idraw kuMabhakaniya. Uthola idraw kumaSundowns ngakhala ngani. Urulani Mkwena utenzeke record. Isakhoza ke iSundowns uMkwena ukuthi ke awine yonke empeni ke phela lapha ke season angakaza shayo. Nalake ithuba leSundowns. No shame. Beka phakathi phela lapha yena ke uSantos. Elphasa lebuye ngaphansi le head omdamo. Sibona lapha ke umdayipha ke elphasa ke uSantos waliphasa nje inethi uSantos. Zakhali safe emva kwakhe ugoalkeeper ke lapha. Yina-ke uLena makahamba kanje amaphuzu amathathu ayahamba ke aye ePitoli. iSundowns ke yayivula ngempela ke igap ke makuzophela kanje uzoba ke unumber 2 utweliphakamisa ke iSundowns ivuka umpethaza sozophela ke mdala Shalulile wasebenza uGoalkeeper nale thuba lo shay shayiko lakhe lesibili kwiSundowns. Njengoba lo goalkeeper enza ke save engqofela phakathi ngekhanda yena-ke phake uLeon una 2 goals yona ke iSundowns ngobile amagoli washaya isiwambeni sesibili ngobile amagoli uLeon wangqofele phakathi ngekhanda.